i predsjednika sekcije o kojoj sam govorila, gospodina Ivana Ranđelovića. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Kako ste? Evo dobro. Ja kažem, sajam je, svi naši sugrađani protekle nedelje mogli su da posete sajam, ali pretpostavljam da ste vi osim tog segmenta uživanja u svem onome što je prošlo, imali dosta obaveza i da ste dosta radili na tome da to izgleda onako kako izgledalo. Naravno, za sve nas ribolovce sajam je na neki način i izvesna prilika da se naši ribolovci upoznaju sa novitetima na tržištu ribolovačke opreme, a on je za nas kao udruženje praktično i slavlje. Iz kog razloga? Iz tog razloga što se ribolovci praktično maltene cele Srbije, a naročito istočne i južno od Save i Dunava sjate u Niš da posete naš sajam. Prema podacima koje imamo od organizatora sajma, a organizator sajma je sportski centar Čair, posvećenost ovom našem sajmu je bila izuzetno dobra kao i svake godine. Bilo je puno izlagača, imalo je šta da se vidi, a mi kao udruženje smo pokušali da se na najbolji način predstavimo u okviru ove manifestacije. U tom smislu imali smo i nekoliko štandova sa različitim aktivnostima. Najpre bili smo zastupljeni kao samo udruženje, tako što smo imali punkt oko prodaje za prodaju dozvola i da ribolovci i naši članovi mogu da dobiju na tom štandu bilo koju informaciju vezanu za rad udruženja. Tu je bila zastupljena i naša mušičarska sekcija. Ona je imala izuzetno lepe i aktivne aktivnosti u okviru tog našeg sajma. Bili su zastupljeni i varaličari na svom štandu. Pokušavali smo, odnosno organizovali smo izložbu dečjih radova, tako da smo bili veoma aktivni. Bili ste aktivni i bilo je dosta toga u čemu su mogli uživati i ljubitelji ribolova, rekla bih i možda laici u tom pogledu mogli vidjeti šta je to zanimljivo, a pretpostavljam da njima još zanimljivije jer ne znaju o čemu se tačno radi. Rekli ste mi i pre početka ovog našeg razgovora da je mušičarska sekcija u okviru udruženja Nišava jedinstvena takve vrste kod nas. Pa ću ja pitati sad gospodina Ivana, s obzirom da reče predsjednik da ste bili zastupljeni sa svojom sekcijom i na sajmu, kakva su vaše iskustva? Pa mi smo ove godine na sajam ribolova preselili jednu našu manifestaciju koju već po 8. put organizujemo, izložbu i takmičenje u vezivanju mušica. Ovog puta smo je po prvi put postavili na sajmu, tako da su i posetioci sajma mogli da vide naše mušice. A koliko je bilo interesovanje? Pa uvek je veliko interesovanje za to, jer je to jedinstvena takva manifestacija u zemlji. Imamo prilike da vidimo nešto. Da, to su nagrađene, pošto je to, znači rekao sam, izložba i takmičenje. Da kažem prvo da su nam u žiriju već po drugi put značajna imena iz sveta mušičarenja poznata širom sveta. Jedan član žirija je bio Peter Getterkol iz Velike Britanije, koji je ove mušice ocenjivao, naravno, putem interneta. A drugi član žirija, evo ga upravo sad na ekranu, to je Savo Martinović, najpoznatiji mušičar ex-Jugoslavije, legenda koju znaju širom sveta. On je i bio kod nas, možemo ga možda i vidjeti na ovim slikama, bio je i naš gost, bio je prisutan, on je mušice ocenjivao iz svojih ruku. On je uživo imao prilike. I bio je prava atrakcija za sve posetioce sajma, naročito mušičare. Ja moram vas da pitam, s obzirom da ja nisam ekspert kada je ribolov u pitanju, ali meni je ovo delo jako komplikovano i za napraviti, ali me zanima koliko je mušičarenje kao tehnika zastupljena, s obzirom da ste rekli da je mušičarska sekcija jedinstvena, a koliko je ovakva, ajde reći, tehnika ribolova uopšte atraktivna? Mušičarenje je jedna od tehnika ribolova. Mnogi kažu da je to vrhunac u sportskom ribolovu, da je ona lepa i za oko i da je ovako izuzetno lepa veština kad je u pitanju naš sport. U opštoj populaciji svih ribolovaca mušičari nisu zastupljeni u nekom velikom procentu. Ja sad mogu da kažem, ali onako apsolutno paušalno i otprilike, znači možda ih ima 10%. Ali su u svakom smislu lepo je videti jednog mušičara i kad pravi mušicu,
znači kad se mušica vezuje i naročito na vodi kad se to znanje upotrebljava u praktične svrhe da se riba ulovi i prevari da se uhvati. Na taj način. Da. Ivane, reče Dejan 10% onako otprilike, to jest malo vas je li to zato što je komplikovano napraviti ili komplikovano uloviti ribu ovakvom tehnikom? Pa možda nas ima čak i manje od 10%. Po moje proceni u celoj Srbiji ima možda oko 2000 mušičara. Pa mušičarenje je najzahtevniji vid sportskog ribolova. Znači zahteva od sportskog ribolovca najviše ulaganja i vremena i truda, pa čak i novca. Zato je i najzanimljiviji. Znači postoji i oprema u kojoj morate uložiti novac da biste... Postoji specijalna oprema koja je i verovatno najskuplja i što se tiče ove izrade mušica, mušičar ne mora obavezno da sam pravi svoje mušice, on to može i da kupi, ali 90% mušičara se opredele i za to, za taj kao drugi hobi koji se nadovezuje na ovaj prvi, za to vezivanje mušica i onda ih sam vezuje. To je kao vrhunac sportskog ribolova, kad sam napraviš neku imitaciju neke prirodne riblje hrane, koja je najčešće odrasli insekt, s tim što može da bude i bilo šta drugo, i onda mušičarenjem, vrstom ribolova, ne znam koliko ste vi upućeni u to, onim mahanjem, prevariš ribu na taj svoj mamac. Ali dobro, ali s obzirom na ove fotografije koje smo imali prilike da vidimo i s obzirom na verodostojnost ovih mušica stvarnim insektima, pretpostavljam da pored novca, pored ljubavi prema ribolovu, talenat je neosporan. Treba tu dosta talenta i veštine. Mi imamo tu sreću da u Nišu imamo mušičarsku sekciju, koja tu postoji već 15 godina, gde svake nedelje u udruženju ribolovaca održavamo fly tying radionicu, mi to tako zovemo, radionicu vezivanja mušica, gde svi naši članovi, bilo da su mušičari, bilo da nisu, mogu da dođu četvrtkom od 5 do 7 i da sa nama uče da izrađuju te mušice. Kad neko uči od nas, onda to nije teško. Onda to nije. Inače, balkanski, srpski, srbijanski vezači mušica su čuveni u svetu, cenjeni. Tako da ove mušice na ovom našem takmičenju, koje je u stvari srpsko takmičenje, jedinstveno je u Srbiji, izgledaju kao da su urađeni bilo gde u svetu. Meni ste vrlo zanimljiv utisak ostavili. Moram da vas pitam, pošto s toliko nekako žara govorite o pravljenju samih mušica, koliko je vremena uopšte potrebno i kakav je osjećaj kada vi na kraju taj svoj savršen proizvod zabacite u vodu i on može biti uništen na kraju posle toliko vremena provedeno? Dobro, mi ga uradimo čvrsto da se ne uništi tako lako. Jedna veštačka mušica je i po tome prepoznatljiv njen kvalitet, ona može da potraje dosta dugo. Pa osjećaj. Pa mi smo mušičari, eto tako, prošli sve te ribolovne stupnjeve, mi to tako kažemo. Znači, počeli smo kao na plovak, na prirodne mamce, pa na varalice i onda na kraju sportskog ribolovca za golica i to mušičarenje. Gde se peca na taj neki sitan mamac, na neki način koji je prepoznatljiv u tom svetu ribolova kao elitni. Pa osjećaj je fenomenalan. Reče gospodin Dejan da negde sve te mušice koje su u stvari bile prikazane u Čairu, negde mogu se meriti sa svetskim, da kažem, izrađačima mušica. Ali moram vas pitati, s obzirom da reče predstavnik da ste prepoznatljivi i vi kao ribolovac, koliko se negde uopšte ribolov i mušičarenje u Srbiji mogu porediti i parirati sa ribolovom u drugim zemljama u okruženju, pa i na... Mušičarenje je popularnije na zapadu. Ona nam dolazi nekako sa zapada. Ta mušičarska kultura i taj elitni vid ribolova. Međutim, putem ovakvih klubova kao što je naš, putem sekcija, a naročito putem interneta u zadnje vreme, to doživljava ekspanziju na Balkanu, u Srbiji. Naravno, tu je YouTube, tu su strani sajtovi, tu su naši sajtovi, naši forumi gde se brzo razmenjuju informacije i ta veština vezivanja mušica se brzo prenosi od starijih na neke početnike. Tako da nema nikakvog razloga da naši, vezači mušice ne budu u svetskom vrhu. Lepo. Nešto ste hteli da kažete? Da, na inicijativu naše mušičarske sekcije, odnosno naše organizacije, Savez ribolovaca Srbije i prošle godine postoji član Međunarodne mušičarske federacije.
tako da nije bilo te niške inicijative, rada naše sekcije i našeg udruženja, ribolovci u Srbiji još uvek ne bi, znači, zvanično postali članovi Mušičarske federacije, koja postoji kao takva organizacija. A pretpostavljam da i svaki ribolovac, ukoliko do sada nije imao prilike da se oproba u ovoj tehnici ili možda ne ume, uvek je tu i gospodin Ivan i svi vi da mu pomognete da savlada i to. Naravno, to je ta aktivnost koja se dešava u našem udruženju, svakog četvrtka od 17 do 19 sati. Tu su momci iz te naše sekcije, bilo ko da dođe, naravno uslov je da je naš član, za prvi dolazak i to nije obavezno, ima šta da vidi, šta da nauči. Oni su uvek raspoložni da i početnika uvedu neke tajne vezivanja mušica, mušičarenja, tako da je lepo, evo, znači svaki član može da dođe četvrtak u 17 sati i da učestvuje u radu te naše mušičarske sekcije. Ivane, niste li strog profesor kada je mušičarenje u pitanju? Atmosfera na našim sastancima je baš opuštena, zabavljamo se baš super. I divite se onda na kraju. Naša zahvalnost ide udruženjskim ocima, ja ih tako zovem, da su nam oni omogućili stvarno i fenomenalne uslove za to. Mi imamo i svoj budžet, imamo jednu prelepu prostoriju, opremu, rasvetu, alate, materijale, najbolju svetsku literaturu, najnoviju, imamo biblioteku mušičarsku, kakvu niko u Srbiji nema. Znači imamo i odakle da učimo i od koga da učimo i sve uslove da to primenimo i usavršimo. Eto, onda je veliki poziv ribolovcima da se priključe vama.